Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kawa umngat kadai ka banta ba ki wei ki breu na bar jala ne bari ki thu e ka jala Meghalaya ka ba khring ki nong jong kai se ka ni ka jala nre kala dan ka jing khuslai jing mod jing ipaj ba bakalala bandu no lada ailat bante ka damantan boarding nalor ko wa umngat ka jingking jiri ka snong maulandong maurang khang bat ki put ki tam tan rai ka snong wa khen ide ki banta ban khring ipaj ba na bar jala ban ki wei kiri ka sapla ko Mot babun iwan ko kuliah bahaya ka history lan ni evolution lan tourism makastia dungi kin ma bah hagi snam arajar khatwai khata ki turis ki bawan sakastia dungi iwan tan hiu kuna mot babun iwan hagi ni benai bio mapai ku slap suara ani ban enjoy ni kelar mariam mereka bastenat bah banadu snam arajar khatlai khat sau seneng teman saya tu ni kenika ni ong hakit kipor arhaja khatwei khatlai ini gibenai kelang kita off season kemudian adu benai Oktober adu benai Feb inju turis menuan state dungi mulai haus nam arhaja khatlai khatsau seneng terus tenat kalong ba hak state dungi inju don off season kemudian kamai la kunu lajan barok khatar benai dan itu ipi kadau Jauh hati islam arhajar khatlai katsau kami kawa ummat kuman syu Allah ifi state ngi kadon lightly ki asset ba kongsan tourism bani kong ketika jiking jeri baar ketika jingpau juga mau nong cleanest village in Asia apalagi ngala bandong ba kadi nakadaw jang crystal clear water sa kawa ummat hakaba it has become an asset di state ngi USP te ngalapan snow iba prestun ang ba concern kami ni tang livelihood ni diberi kuasa hasil yang menikawa muat ani habo baro yang kuwa muat try jaka bain na tourism mahiti jaka mereka sungtu syairu pada dangi du ya kuwa muat ta jaka ko mas jeung iba trade tourism jeung state baro kuwe